पाउचेद युम्फम ओइबा मरुइबा पाउ खरा अपडेट तौजरी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट चंद्रबसु थबक मी लौथोकपा याब्रा मणिपुर स्टेट कमीशन फॉर वुमेन की चेयरपर्सन इन चार्ज ना ऑर्डर थोक्तुना स्टाफ तरा थबक लौथोखरे पांथोकलगदब तराग निथोइ सुबा मणिपुर स्टेट असेंबली इलेक्शन 2022 की ओइना इम्फाल वेस्ट डिस्ट्रिक्ट के डिस्ट्रिक्ट इलेक्टोरल ऑफिसर सुअरिबा डिप्यूटी कमिश्नर के ऑफिस का कैंपस अमदद लामिनरिबा मणिपुर स्टेट कमीशन फॉर वुमेन की चेयरपर्सन इन चार्ज ना इलेक्शन शेड्यूल लाउथोखिबा मिकुपदगी चनरख्रबा मिखलासगी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लेरबसु कमीशन असिदा थबक तौजरखिबा तोंगन तोंगनबा स्टाफ तरा ऑर्डर थोक्तुना लौथोरगलिबसि इलेक्शन के मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट चनरबसु आयाबा बिब्रा आबगी वांग हंगनारकले थाउदोगसिंग असि लंपेल फट की डीसी ऑफिस कॉम्प्लेक्स त लेरिबा मणिपुर स्टेट कमीशन फॉर वुमेन एमएससीडब्ल्यू की ऑफिस त थोखिबने कमीशन असिगी एक्टिंग चेयरपर्सन थुमलिप तेनिंग फम मोनसांगनागासि जनवरी 13 थोकिबो ऑफिस ऑर्डर नंबर 1/1 2016 MSCW एडमिनिस्ट्रेशन एस्टैब्लिशमेंट फॉर 3 की मतुंगिना कमीशन असिगी तोंगन तोंगनबा पोस्ट थबक तौजरकिबा मिउइ तरा खुदतगी लौथोकले हाइबगी ऑर्डर अमा थोकिबने कमीशन असिगी चेयरपर्सन इन चार्ज ओइबी मिउइसी कमीशन असिगी हानागी चेयरपर्सन कमीशन असिबा थादोक लंबदगी नवेंबर 19 सेक्रेटरिएट सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की माइकैदगी जॉइंट सेक्रेटरी लंतन पुई बानचोंग थोकिबा ऑर्डर अमगी मतुंगिना कमीशन असिगी मेंबर सिंह की मनुंगदगी अम ओइरिबी थुमलिप तेनिंग फम मोनसांग कमीशन असिगी स्टॉप गैप टेम्पररी अरेंजमेंट ओइना भागना कमीशन असिगी मेंबर ओइबगी मथक्ता चेयरपर्सन इन चार्ज ओइनादबगी ऑर्डर थोकिबने नमित अदुदगी भागना कमीशन असिगी चेयरपर्सन की थबक थौरम सिंपांग थोक्तुना लाखिबनी अदुबो था असिगी निफांदा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अमसुंग चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर मणिपुर जाउना स्टेट मंगागी असेंबली इलेक्शन सिंग पांगथोकलगनी आदुन लाउथोकिबदगी सानबा हौरक्लिबा मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट असिगी ममंग जनवरी 3 मणिपुर गवर्नमेंट लौकिबा डिसीजन की मरी लेनबा लेटर नंबर AB 201/4/5/2021 SWSW की मतुंग इननी हारदुना कमीशन असिगी एंगेज स्टाफ तरा असिबा खुदक्तगी थबक्तगी लौथोकले हाइबगी ऑर्डर ngasi थोलखिबने ऑर्डर से खंगदुना थोलकपदगी हंगनरलिबा वफम दे मखोय तराबु लौथोकफम थोकलबसु नत्रगना लौथोकदबु अरबसु मखोयबु लौथोकपगी ऑर्डर मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट चनहलक्टिंग हेगी ममांग जनवरी 3 ता पिरखरबनी अदुन लौथोकपगी ऑर्डर मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट चनहलकिबा ngasi नुमित 3 नि सुरकपदा ऑर्डर थोकलिबा असिदा आयाबा पिब्रा हाइबसनि मरमदी थबक्तगी लौथोकले हरब स्टाफ तरामक मतमतमगी ओइना कमीशन था 3 अमसों सही अममंगी ओइना मखोयगी सर्विस एक्सटेंशन तौतुन एंगेज तौरगा सिनरखिबने हौकिबा सेप्टेम्बर 2019 दा थोकिबा मतमदुगी कमीशन की चेयरपर्सन के ऑर्डर मतुंगी मखोय तरागे सर्विस मतम चलिबा सही असिगे सेप्टेम्बर 2019 फाउबा सांगदो अलमदुना लेरिबनी हाइरे अदोबा मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट सनहलकलबा मतुंग मतम सांगना थबक तौजरकलबा स्टाफ सिंह असि लौथोकपीबा खक्की वफम नतना मखोयना सर्विस तौबगी एब पीदुना सांगदोखिबा मतम असि याउद्रिंगैगी चरकता करी मरमदगी मखोयबु सर्विसदगी एंगेज तौबगी थबक कथलकलिबनो हाइबसनि मतंगसिददी चथरकलिबा थौंग असि लेबर लॉ सिंह मनुंग एम्प्लॉयज कॉम्पेंसेशन एक्ट 1923 पेमेंट एंड वेजेस एक्ट 1936 पेमेंट ऑफ ग्रेजुएटी एक्ट 1972 Contract Labor Regulation and Evolution Act 1970 अमसुंग Industrial Dispute Act 1947 सिंगबा पिरिबा मरी लेनबा प्रोविजन सिंग पुनबक वायोलेट तौरग चथरक थबक ओइरोइदोबगी मरम लेब्रा हाइबा वांगसु हंगदरकले लोइनना कमीशन असिगी चेयरपर्सन इन चार्ज अमदा हानदगी कमीशन असिना मथौ ताबदगी थवैना अनगज तौतुना सिनरगलेबा स्टाफ सिंग असिबा लौथोकबगी अयाबा मगोंदा लेगांगना पिब्रा हाइबा वाफम सथोरगले असि कमीशन की चेयरपर्सन इन चार्ज ना थोकिबा ऑर्डर अदुगी मतुंगिना थबक्तगी लौथोक्रबा म्यूजिंग अदुदी लौरेंबम निरन कुमार सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट कम प्राइवेट सेक्रेटरी टू चेयरपर्सन PEB Tombi प्रोग्राम ऑफिसर सिल्विया भाईफई अकाउंटेंट इन चार्ज सारदा माइबम ऑफिस असिस्टेंट इन चार्ज थौदाम बेदमनी टेक्निकल असिस्टेंट एलंगबम सुनिबला ऑफिस असिस्टेंट इन चार्ज सारंगदेम महेश टेक्निकल असिस्टेंट इन चार्ज सोंगथाम जमसन फील्ड असिस्टेंट के भोगेंद्र ऑफिस असिस्टेंट इंचार्ज अमसों थोकजों कर्णजित ड्राइवर ने हायरे पनबजाबदी कमीशन असिगी मेंबर सिंह जाउदन अपनबा स्टाफ 13 खक्तने मखोय 13 की मनुंग अहुम खक्ना रेगुलर स्टाफ सिंह ओरग ngasi थबक्तगी लौथोकिबा मिउइ तरा असिना तोगान बा बोसिंग द एंगेज तौदुना कमीशन की थबक थरमसिन द सिनरखिबनी हायरे
Bakataragba atopa pau amadana Siliguri da lupa crore taragi draga konana miyoy tarok fare. Special Task Force masong Special Operations Group na Siliguri dagi lupa crore tararong gi oigada ba drugsing phagre. Drugsing adu barwina brown sugar ni airi drugsing adu fa baga mari lena na state sing dagi. Miyoy ni jawna punna miyoy tarok su phare airi. Police ki matungi na drugsing fari ba adu Siliguri Police Commissioner amasung Special Task Force ki oina Haukiba sahi manga ki manung da kwai ki chawba mai pakpa mane miyo singa du buhong phong sataba international racket sing intercept to bang man gadaba marui ba langla langjan kya phangba ngamba ya haina police na thajari thajaba yaba aron ba paw ma phang badagi Siliguri Police Commissioner ki Special Operations Group na yum saga chana mit ki nungtil da Siliguri da taina ba Eastern Bypass ki Kankata Junction da rail sadagi amsung pham atu ko cha koisa saramba chingna ngi oiba miyo khara o phangke Mafam matu kwasi lamba charamba chingnan he oiba mi khara o fangke police na mi mari check tawda makhoi gi firol sagi manung da yamlaba brown sugar fangke police na pharaba mi mari atudi Nadia district ki Baning Sir dagi Kamal Saik South 24 Parganas ki Bisnupur dagi Monirul Islam masong Siliguri ka nangnaba Matigara ki Beswas colony dagi Muhammad Meherul Amadi Samsul Alamne Siliguri Police Commissioner ki Senior Police Officer amana phongdorakpada fariba brown sugar atugi quality yamna wange madugi market value lupa crore 7.5 rom oigani housing noi mari mak interrogation chatadun makoi international racket the senaba singla aibadu khangtokna ba honare Special Task Force na satagiba tongan ber rate amada lupa crore 2.5 ki oigada phayam laba brown sugar Siliguri da truck amagi aron ba chamber dagi fangki haire rate adu yum sagai sagi namidang da satagibane Akagnaba aron ba paw umada yumpham orga state police ki Special Task Force na Siliguri ga nangnaba Fulbari da tragadu khaman ki amu thi bahum ba sathaki brown sugar adu tragadu ki aron ba chamber ki recover taw khibane India China military talk mai pakidre Taramari suba tangka ki wina ngarang India amsung China lebak ani ki core commander ki level da sathaki ba military talk mai pakidre adumo pa nakal ani ki wina amu khana mi pham pangthok pa haina yana ki aire Baugi source saman haribadi nakalani ki oina sathagiba military talk aduda agreement matu purapang ngamkidrabasu Orissa nabada positive oiba direction amada satki haire Orissa na ki aduga mari lena ngasi nakal gi oibuna punna thokiba joint statement amada haribadi mamang da sathagiba military talk aduda jana ki baching adu thapa koina pangthokba haina jana ki arobe tangka ki oina mamang sahi ki October thada military talk sathaduna hasinaba ma purapang ngamkhibane Joint statement aduda makatana hairibana military talk aduda defense amsung foreign affairs establishment ga meuchingchu yauke loina da wari sanava adu yamna free and frank oina western sector ki line of actual control da aujik leriba issue sing patang da warusin ama purakna da tongan ba matchang pinake nagalani da mamang da janaki wa form sing adu nga na chatna western sector security amsung tangta va fibam ama lenda ba phona minaba hainasu jamina janaki loina atubu mutam da commander ki level da mifam pangthok pa hainasu janaki aire nagala marum da China na India da nauna akiba piba Bhutan ki territory da China na niyam kana kul sengkat pa haure India amasung China border da ongkhatariba asigi waroisin ama purakna da balebak ani ki military ki top commander ki level da Orissa nang iserak da Bhutan ki territory manung da China na ajuba interconnected village ani niyam kana sengkat na patharang tawre haina high resolution satellite imagery amagi source amada haire source aduna makhatana hairibadi China niyam kana interconnected village ani semkat na patharang tawre ba mafam ase haukiba sahi lising ani taraga tare da China na lambi semna na thabak thorom sim paikalak padagi India gi lambi singna athing ba pi badagi lebak ani gi marakta chawna ungkhana khiba Doklam Plateau dagi kilometer kontraro chalaga leiba mafam amadane China gi maike dagi atopa maike amadagi haibadi China amsung Indian force ani gi marakta chawna mukna khiba Doklan dagi kilometer mapan rom tamak haidoklaga India gi lamkoi gi saruk sing fawruga lambi semba gi thabaga se chathari harba mafam asida mamang sahi gi November da satellite image gi matungina NDTV na yamrabada China na full flagged village ama semkali abasi confirm tawkrabani China na Bhutan ki territory manung da construction kya ama semga sagale abase satellite imagery amagi matungina mahek sena khangba kaloina bakatawa thabak thorom sing paikhat anabagi damakta heavy machinery amasung laiba kothokna ba machinery kya ama mafam aduda posinarba thorang tawre aduma pung mafam sing aduda China gi military sing station tawdon leibra na tragana leitabra habadudi satellite image aduna confirm tawba ngamdre Russia na US amadi NATO ga wari sana kibeta janaba purak pangam kidre Russia na US amadi NATO ga loina Ukraine watho kamari diner wari sana kibeta
mai pakpa purakpa ngamkidre an official source amana phangdokle. Kremlin ki spokesman Dmitry Peskov na haikibada US Senate Democrat na puthoraki sanction bill adu Russia na di kahenba negative oiba thawang amu oina oi madu Russia da pressure pinanaba honaba thawang amani aina lawe saliba chaula sida Russia na western labak sing khatang ka kani thokna wari sana kiba adu mai jan ka mongda sanction bangam kidre ngasi behna da chathakiba Organization for Security and Cooperation in Europe ki mifam adu marwina Russia gi maiketagi security gi oina pokhalakiba demand sing matang da khana naina ke Russia and Ukraine gi ngangkhoi panak nangna lanbi thomjilakpa amadi US na Ukraine da misan deploy to bagi matang da maruibo wafam sing khana naina ki aire Sri Lanka gi prison commissioner sibagi dandi pikre Sri Lanka gi capital Colombo da leiba makok thongba court amana prison commissioner bo English ngani taragani thoida Wilike da prison trial da bandi kuntare sikhiba kamari lina sibagi dandi pikre ana official report amana phongdorakle Colombo ai ko danga si chathakiba trial da Emil Ranjan lama hewa bo mara leiba thengna baga loina sibagi dandi ado pikibani aire case asig ahanba defendant oiba oina matamatu da police narcotic bureau ke inspector oiba Newmal Rangazia bo char puramatu ki maral ko ke case do member hom leiba bench ki mamang da sahi omlom chumna hearing chataduna laglabani lama hewa amadi ranga jiwa English ngani taragani pange marsa da fakat ke defendant sing asida bandini fan hatkiba yauna count kuntra gom dagi charge meunari English ngani taragani thogi November mapan da thokiba Wilike da prison trial da bandi kuntare seki aduga atopa kun amana so apan nangke mi krik inna lairiba jail adu da bandi sing adu hingsa gi uba thong sing chatharki bane police ki special task force amana jail marung da lairiba mobile phone sing ba yauna ana thingraba processing ana lawthok ba tawdana phagana da chatlo da ki right adu thoraki bane haire writers group na luching laka victim sing adu gi damak asumba well fangna ba campaign sanction ki bane loinana international gi onasu pung singchen ki bane haire Makatarakpa atuppa Manipur gi pau amadana mailambi bangi khongjang makatana chathari hogiba tangma funda sakhangdaba sina abujam john amasung abujam tomba halamkiba thokdukta chenaba music pothokadabani anaje esina chatharkiba matam kaktaba mailabi bangi khongjang makha chathari amromda mihat aduga marilena ngasi je esina lamdama sege CSO mairo organization single loina mifam pakthokna thawduk aduba akan pamongda condemn tawkre Mifamaduna laikidraba miyo ani adu sarkana matau kurang na BJP ki worker ni adul laukto kibano mihad asi gari kita pakta rasniti ga mari lainaba mihad ama oina miyamda uhan kibano madugi marik chungba pawdam miyamna sarkana athuba matamda thambiyo mihad asida chendare besing tha asigi taraga taruk phawbagi banungda faduna mihad adu gari kita mukta sathagibano aibadu miyamda khanghallu diman sing asi tang taraga taruk phawbagi banungda thabakda onthoktrabadi tang taraga tariki nongthilpung amataba da makhata khongsan ki matangda mifam pangthokpa haina lepnakre loinana gangai amasung imoinogi yenglaga tang taram apawba mailambi thingpigi khongjang kom thole aire adumba mihan asigi mayokta wakan mifamgi khongjang di adum makasa thagi gani aire aroibada content singa sigi maruiba paw khara asiba paw tamjariba Manipur local news YouTube channel amadi Facebook page asadagi yengbiriba punamak pathaga jari channel asana tumda kanarabadi subscribe to bidribasina subscribe to birumaloinana like and share to sukawi gun punangpo amak hanna thaga jari